Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti dito yung apartment. Kayat ko, tanala ka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tapno makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga si dagtay di sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants. Kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Jak agyak iti kastoy ka ulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo di sentro? Numabalin, kayat ko kuma ijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No da muna bakante nga apartment, ama balinta rentaan iji sentro. Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamet. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa. Kunak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag sweet kayong agkuykuyog. Sa balit ti kayat na itibiyag. Mas pinili na asurutan dagiti naganak na iti abroad. Ken agtali na iti ijay. Ngam ti makadyan na kanyak. Katsurutan mat Jak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, pakatan, kan masakit. Kasta, Kan may isa, kayat ko ti trabaho dito Pilipinas. Anya pa'y kumatibiro ka. Napintas ti posisyon ko. Kan kontento ak iti sweldo dito ay. sa bagay Sana bale, tadnan kasukat ni Luisa. Adda na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Ay, nagbiitay na. Bayam, yam amok to kan ka ni Emily. Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay kuma taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gaya man. When sweetheart, agtugtudo, iso na basaak. Wen nga rod, apay adi mo pa'y pinasardan di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala rod, ingkag sukatan. Yawat mo man nga ron dahil tatwalya, tagdi gusak man diit. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Ingkaalaan di tanat. Sige nga rod. Agluto kamutan iti pangrabyanta, sweetheart. Ha? Jack mabalin abasaan day to imak. Takaman manicure ko. Anyangay, dandani ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun kat. Nabanugag, ngam gaputa ay ayatin ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti lang ay ada trabaho na akaskan kat yada schedule na. Mapanak agpa hair extension. Ay, di ka lang mapmapnak. Tilal aramidem di tabuk mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalatta para kanyak. Saanen ang masapul apir gym day tabuk mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Si kan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Tumagasa kay di grocery. I love you, sweetheart. Aguray ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangan. Nene. Agap apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla kala pamilyado. Tumagasak ngamin ni di grocery. Ay, unay matan pare. Pati pa nag-grocery, sikan ti mga ramid. Di mo ko na pati pa naglaba, trabaho matan. Saan ngamin ang masangon ni Emily? Ay madamag ko man pare. Day tabaro akayin ayat mo, bak nang dagade? Medyo. Isumat lagaya, masan anarwam nga agtrabaho. Pare, mabalin ka di makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kay di grocery. Ay katuna. Surprise! Emily? Oh, apay anaking tut ka nakakita kanya. Anya ti naramid mo di tabagim? Nagpatatuak
laang. Kaisumat ti uso ita. Sweetheart, mayatak ang nagpa-extend ka itibok mo. Ta iso dayta ti kayat mo. Ngam dayta pa nagpatatom. Saan ako manugot iti dayta? Old-fashioned ka talaga. Bagay ko mata. Anya dayta? Permanente ka di ata to? When no temporaryo lang? Permanente dayto yan, sweetheart. Saanan ang basta-basta maikat. Ay, anya matin. Ay. Mabit lang Tasong batak dayto yung awag ko. Asino dayta? Babaim? Ninanang daytoy. Anya babae nga yung bagbagam. Hello, Nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ninanang mat. Ket no kanayon nakmat nga text kada kayo. Saan kayo lang agrip-reply? Apay nga men nga ag-text ka. Amumat ajak amot ag-text. Iso apuro tawag ak. Ewan gaya man niya. Ket, kumusta kayo, Nanang? Ay, agawid ka mat. Dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka nagaw-awid Nanang, busy ak iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka na ito'y baro anasingbat a midwife. Akanayon nga umay mangbisbisita kanyak dito'y balay. Ada ka barbaro a midwife dita? Kita manday ta. Di mo pa'y gayam ammo. Naganak nga men, jay sigod a midwife dito'y. Isong anda kasugat na. Agawid kanto Taiparchan ka iti manok Ewan, Nanang. Kahit kaano ka nga ron nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, Nanang. Bye-bye. Asino dyan mawagkan ka? Di mo nang ni Nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet, siyak ti paborito na nga anak. Kat, anyarod ti kunana. Nagawid ka no, tamailiw kanyak. Agawid ka? Wen, Nanang ko dahi jay. Sumurot ka no kayat mo. Tsak kayat. Nagadayo dyan lugar iyo. Medyo adayo. Ken, awan unay ti signal jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kayat ti sumuro. Jak maanusan ti agyan iti kasta ak klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kita namin iti bado akayat ko agatangan. Jay uso ita. Wen, mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro, Oh, pare. Ada ka gayam dito yung mall. imay mi impasyar dagiti anak mi. Ada kami ijay restaurant di nga to. Wen gayam. Yamamukan ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello. Gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa'y ti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa Sige pare. Katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Na mamumon. Katat-tatumat. Wen nga rod. Dak kumakayat ngagpatato. Ngam nagpatatuman. Ang sexy. Agasam man. Tanagkiting t-shirts na. Kasjay na. Kat love mo mat. Wan Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Daytoy laang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak. Adaak dito'y kusina. Alutluto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano, kat sumangpat ita ni Floro. Jay buridak nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin idinaminsan alawas. Kat imbagak nga agawid mo't Nasayaat no kasta, Nana. Mayatan diriknak. Kita manay, makaluto ako. Pimigsaak. Gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanya. Malasang ko. Wan, Nana. Tap na ma-check up ko ti blood pressure yo, kastamatan ti sugar level yo.
No inaldaw nga adda ka dito'y balay, panagriknak at mabibiit ti panagimbag ko. Kasapulak namin ti istorya. Da kayo talaga, Nana. Umay mo man ramanan da ito ilutlutok nga adobo a manok. Numayat matla ti raman na. Ayun Ay, dito'y kan amangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo, kada fluro. Kantap no maam-amom Nana, adda si Mardeng ang motor dito sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandiyan anak ko. Nanang, Ay na, anak ko. Ay, mailiwak unay kan ka. Nanang. Iso ka di da ito, ti kabarbaro a midwife, dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanya? Wen, anak ko. Nimi na. Kumusta, Flora? Nasayat mat, Mina. Naimbagman, taman anusam nga umay bisbisitaan ni nanang ko dito eh. Asidagla ang mat ngamin dito health center. Ala, agtugaw kayon. Taisaganak ti kanan tayo. Tamangan tayon. Siya kun, ti mangikalunkon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Siya ko. Agina na kayo kit din, tanabanog kayo ang nagluto. Tulungan kan, Mina. O sige, no day ti kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y Taagin na kayo nga ron. Sige, nanang. Mina. Anya itayan ti imbaga man naggraduaram iti high school. Kasla ijay ngamin ti naggraduarak idi. EJ Poblacion High School. Kita ang manlangan niya. Schoolmate taghayam idi. Kita man laang agpaiso. Manmanoak namin nga gawid dito. Maminsan, makunkonsensya akpay. Pasaray awagan nak ni nanang ko, tapno agawid ak. Tinapatag, adda ka itan ditoy. Ala, ingkakot kasarsarita ni nanang mo. Siya kung ti aginaw. Ay, siya na mabalin Tulungan kami na. Di mo ka di kayat? Nga agin inistoryata pa Nagawid ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang kadipay ni Mina, nanang. Wen, balasang pay. Imbagak nga rudken ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Do kayo talaga nanang. Agbalin kayong sapay a matchmaker. Iso apam panunutag. Asikatiyaram ko ken kuana. Anya, nagtal na kayo man nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, kay intugot mo kumaa. Tapno maam-am mo. Di namat kaya ti umay dito Ay, amangan no di namot kaya ti klase ti panagbiag dito lugar tayo. Ni Mina, na anos, nasingpet kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Kasla, agkarupro pa kayo, pay. Anya? Ni nanang agpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si Kamad Gayam. Apay nga imay ka dito health center. Nagsubliak nga minan ijay syudad inton bigat. Ada ka di oras mo? Rumarta ko maita. Madamdaman inton pangal daw, tani. Adapay pasyente nga si kason mi. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dagiti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko ma. Okay, sir. Agsubli ka gaya man inton bigat ije syudad. Kasladyak na rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito'y ninanang mo. Di mo laang mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Uwin nga rod. Bumakatan ni nanang ko. Amok day ta. Kaya't ko ti agyaman kan ka. Tada ka kanayo namang kadkadwakan ko na. Pasati trabaho mi dayta. Pasaray amuan kan bisitaan mi dagiti nataengan kadagiti babbalay da. Tapno check upon mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina.
Kaya't ko tiyag subli. Saan lang para kininanang ko. No di kat, para kan ka. Ha? Anya ti kinona? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jak mata na sangputan ni Emily di apartment mi. Kapulang tadyak imbaga nga agsubliyakon. At dakalukwan nga raramiden na, pare. Di nakmanrabakan iti kasta. Amumat ay ayatak niya Emily. Ay, tapno mamati ka. Oh, kita anda ito'y apicture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da. Medyo nataangan ti lalaki. Kan adumat laan ti tatuna. Kastagayam ti type na alalaki. Katattato, ken adda aritos na. Pare. Ape, akastoy akanayon ti pagbanagan ti pannakirelasyon ko. Pare, pilyem ngamin analaeng ti pakirelasyonam. San abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Ngam naragsak kami kadagiti anak mi. Pare. Pare, isinamon ni Emily. Panagkuna ka. Kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalam yun, Nana Pasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasan ko. Tada bisita ta. Ha? Mina, Floro? Adda ka adagos? kunak nga rod kininanang. Ngayaram nakkan ka. Ag ginusto kayo nga minin Tanay, bakit akaon? Kaya't ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, Nana. Umay kami na. Agtugaw ka. Ado tinaskan a pagsasaritaan tayo. Kas ko maitian niya. Siyempre, di may papankadata. Anya? Saan unay anasakit ti panag-break mi kini Emily, taadda ni Mina akasukat na dito'y puso, Mr. Lonely. Ita, ur-urnosan min ti amin para iti panagkalay sami. Dahito man ti pakasaritaan, to'y pagayam mo, Floro. Floro pagayam ko, naragsak dahito'y pakasaritaan. Ket kablaawan ka, iti pan nakasarak mo. Iti babae at talaga aparaken ka. Buano papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Floro, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti mari. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napintas ti trabaho iti kumpanya ang nagaplayak. Ken nasaya at ti panangtrato kada kami ti manager mi. Planok ti agbayag iti daytoy a kumpanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimat. Sana masapol nga iras mo dagita. Diyak kaya't amabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimat. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa nga awisan dagiti office mates ko.
Sige, sir. See you. Dandini akon malpas amangan. Apay nga ita kalaang. Di mat kunakan ka nga i-rush ko ang lapasan di papaaramid ni sir. Ngam, saan mat gayam arash day, jay? Ay, bisbisi nam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita a panawan. Iso nga rod ajak pumanpanaw tanasimpet ti boss. Agasem, tinawon nga daing Chris tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mga nakon, tagidan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko ba na di ospital ni nanang mo itay? Tasimro man ti sakit na. No kasta? Na-confine man ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni Ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko may tiagas. Mangibaga aklaangan ka dagiti gagayam ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kini manang mo. Hello? Hello, Mare. Imawag ka. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya. Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo no anya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagag. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamuan nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay ko maajak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga and-send ko iti account mo? Ha? Sikat din nagapon di kwarta, sir? Ala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayatan, Dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka, Dayjay. Kunakkan ka at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Ngam, saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay ama danagan ka akasta. Di ka kutagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka din nga agurder akon iti kanan. Si Kaman. Sikapay lang ti agbayad Kaano nga minaya si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tumot lang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak tumat kan ka. Nga isarak na iti kumpanyayo. Saan da ka amabalin nga alaan ijay? Tatay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat isado takaskan ka? Si Kamat. Tila ibagbagang. Mapanak man langan agurdar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti daydi alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manan. I-break mon kunak man. Awan ti maganab mo iti daydi alalaki. Uwan na ron. Tunggal mangan kayo iti restaurant. Sikat agbayan. Pati load na. Sikat ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawon a relasyon mi, manang. Ay nauray pa'y manu atawan ti relasyon nyo. No kastamot latta ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Uray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatot ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanan nga uso day ta ayat-ayat ita apanawan. Ag-practical ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talaga nga aga-broad akon. Uray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan?
Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir. Katuan? Ay nga pagsarsaritaan ni itay, ngayon ka magmerienda. Nangag ko nga rod na ita. Iso nga masidaga kada kayo. Siya kung timangitreat kada kayo. Nangag mo, friend? Wen, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, namnamsoga. Sir, agyaman kami iti pa nang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awanan nyaman na. Sir, asidaglaan nga dito iti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Wan, sir. At adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan. Maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpat ka, boss. Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tanti tulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Ama, no agungatan ni misis mo. Agungat. Saan am aramid dayta, Marie? Di mo kadi amo. Amadama ti panagkemo ni misis ko. Ha? Ada cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko ma, tamaimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo, tairaman ko iti kararag ko. Agyaman hak. Dayta ti magustuhak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuhin? Dito ka diti dalan na mapanidya balay yun? diretsom lang dayta kalsada, sir. Ibagak to no agsardengkan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadanan ng kantatang, kastamot tan dagiti doang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay nga itinamnamaam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan, ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko, kainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao, ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dengdenggan. Anya aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya anak ka concentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagak kang ka dayto eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam kaming Nan kita man. Pudno ka di dagitoy? Saan ka mamati? Ni sir tinagapan dagito'y a message. Wala? Akar-aram kan ka? Nang rugi day ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Akar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray manong.
Jak replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano. Jak amo. Amok akas sa pulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan amom kadi amadama kanu nga agkimkimo ti asawa na. Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadag ito'y napalpalabas nga aldaw. Ay, at damod gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakot kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman na ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apray ko maalodan ka. Anya kamuktan han. Nakaungungot kamutan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na ko nga awagan. Anya kamuktan han. Saan ka kadi matakasta? Ibatam ti ina. Apay, di na ka din naayatan. Ado ti parikot ko ita. Ay, isumat lagayam anak kong ungot ka. Iso nga adaywan nakpaylaan. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ay ayatan ka unay. Ag-cool off ta paylaan. Mari, anya mo't klaseng angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni Manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay. Pampanunutik laeng. Kasano dagiti duwa nga anak na no ag-abroad matayin. Ada akmat. Sapay ko mga raw, tas saan ka pa'y amakias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pay amaki asawa tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo, Awan kami. Nasaysaya ato agsina kami. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kami tulat ti agkagasat. Di agsabat tulat ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay nag-leave ka? Asikaswag kami nagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Pata ni Sir. Katambong, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no nag-leave ka? Rumbang ka di ama-ama na no apay nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay di mo sungsong-batan. Mariribukan na kita. Nag-chat. Kaya't nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus talagang samot a type na ka. Iso nga rod ajak sungsong-batan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng. Pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni sir. Ay wan agpanunot ka anaing bag. Rumbang laeng, friend. Agyaman nakta pinatgamtikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaangan lugan mo nga agsarita, sir. Taamang ano ada makakita ka data, kat sabali pa'y ti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay ti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawa mo, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie, Pagyamanak no makaamiris kanton, sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso pa nga asim. Sardanan na kuman. Itulod na klangan iti balay mi, sir. sige. No dahi tati kayat mo, Marie. Agyaman na, sir. Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Katita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At damutan iti abroad ni manang ko. Kat nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Kat natal napay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. To'y pagayam mo, Marie.
Mari pagayam ko, nasayat launay, tapinilin, tinalinteg, adana. Nang liklik ka itigulo, apagbabawyam ko man, ititong palbiag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, tipan na kay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ani. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Neslin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Tabarang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Neslin. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Apay kas na ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin, Sige laang, ibagam. Tanolakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. ada ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay la kumata mapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay ti kidawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akidawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan na. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lat na. Barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kathusto ka. Talaga amasakitan no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanya. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman naknukas na. Anya kariti ko naman napatag apagsaritaan ta, Neslin. Apay kayat mo agsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan na kuma. Ngam pasensyakan. Masapol awaswasa kon ti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumnag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalam ti sakripisyo para iti pakaragsakan ti kapsat mo. Gapu ta ipatpatag ko unay ti kapsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem masyanak unay kan ka. Amok anarigat daytoy aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak na ito'y. Kaya't ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga uray kadagitilaan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend.
Nagrigat mo tanti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talangan ti makaparagsak kan kwa na. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda ka matgayam bito'y salas nga agtugtugaw. Nestle, Una rod, iha. Kahit madlawan aliday ka. Kat amu milatan ti makagapo, no apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kaya. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. maawatan mi tirik nam iha. Ngam, di mo't si kamat lang tinangibaga akabaulam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabaulam dayta iha. Gusto ni mamam, iha. Amu mi anatibkar ka. Kat mamati kami. Akabaala masangwan ti dimta nga panubok iti biyag mo. Uwan, Papa, Mama, kat uray na sakit. Ano sak para ka ni Diana akabsat ko. Agyamanak ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsak ang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka, aramidak ti amin, tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsawi ti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako nagbayad? Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasya na kunayan kan kwa na. Nakakaasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dya kung kabaalan akitaan ti kasasaan ti kabsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. Uwan, friend. Katamon. Maasya na ko na yan amang buybuyay ti kasasaan na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan ko na marigrigatan. Amok adinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Uwan, friend. Agyaman ako na ikan ka. Ala, agtrabaho ta nga Ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapante iti ayan ni Diana. Kaya't kumata makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uwan nga Rudi. Ngumsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Idawdawat tayo ang makalasat pa iti kapsat mo. Kaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kapsat ko.
Ipatpatag ko unay di kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idawdawat tayo asapay lakuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyawanak kada kayo aduha. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparit na maapamatag kanya. Neslin, agyawanak unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yo, iti ipupusay. Diyan kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Ungag paiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpayak Saan? Lumaban ka, Diana. Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Naman nga ngay ngarod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit na ito anak pasamak, friend. Kasla dyan ka ba ilan ni aglunan di amin? Maawatag tirik nam, friend. Ngamkas na kunakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay na sakit nga awatan. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Nupay na sakit. Masapol nga aglunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray ka anuman? Nagsakit po sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No diti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno na sakit, tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo, apim mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kamsat ko. Gaputa pinaggap ti daw na kanyak. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kamsat ko, friend. Mabalin ka di alito itapaylaan. Kasda ka di. Sige, friend. Kaduan ka pa'y laing nga ron dito'y. Di ka mandanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin na ipapas abantayan ti tanam ni Diana. Adto iti Diyos mo, Neslin. Agpalami istabay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Apay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian, Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputid nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalay satan, Neslin. Ay ayatin ka unay-unay. ay ayatan ka matunay, Brian. Sige, umanugot akon apa ikalay sa kan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan. Tapno buklen tanti bukod ta pamilya. Wen, Brian, katagyaman gaputa na kauray ka.
Kablaawan kayo, iha. Brian, nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, mama. Naragsa kami unay. Kablaawan kayo, anak ko. Katsapay la ko ma. Tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrambak. Itilaksid ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay nasakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapo ta mumi anakainanan, gapo iti sakit anarignana. Kastan katagyaman hak, tuy pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok ti panagayat yo kini Brian iti tunggal maysa. Gapo tadwa kayo anak sakripisyo para iti daydi kasingin mo. Nupay nasakit ken narigat na aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta baban iti tulong ti apo ana marswa. Ala, agyaman kami iti ingka panangibinglay iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Neslin. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.